Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karare. Ko enei te rā whakamutunga o te huihuinga o ngā tātarakihi I Hāwera. He ahurei a kapahaka I tīmata I te tau 1994. He kuru tetenga e hāngai pūana ki te rangahau Māori me te auahatanga Māori. Ko ia ko ngā hua a tāne te wānanga. Me te pou tokomanawa o te whare hākinekina Māori me pōtaka maipi e tātaki ana I ngā hākinekina o te wā. Nō reira, kei ngā tokatū moana, kei ngā tokatū whenua, puta noa I te motu tēnā koutou katoa. Ko enei te rā whakamutunga o te huihuinga o ngā tātarakihi I Hāwera, he ahurei kapahaka I tīmata I te tau 1994. Ainaia nei, kua pūwā wai kia toru tekau ngā kura, kia toru tekau mā rima ngā kapa o te rohe o Taranaki whānui me ki o te whare o rua pūtahanga. Ka tū ki te whatarangi, kia tahuri ake tātou. Nau mai ki te rā wakamutunga o te huihuinga o ngā tātarakihi. Ko te painga matua o te kaupapa nei, kia taea e ngā kura katoa, ngā kura Māori, ngā kura auraki o Taranaki maunga. Ko te painga matua, ka taea e rātou te tū ki tō rātou hihi I roto I te ahurea Māori. Te uiuinga o ngā tātarakihi was named after our tātarakihi. It falls back to the times of Parihaka when our tātarakihi were part of the movement. Ko tipu, ko pūwai, tēnei kaupapa. The kaupapa started in 1994 to celebrate and to enhance and us being Māori. Tahi noa te rā mō tātarakihi I taua wā. Ara, kua nui ake, kua kite ngā kura whānui, ngā kura o Taranaki whānui. He rawe te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki te whare o rua putanga. Ara, tērā tupana o tātou e hono ai Taranaki, ngā iwi o Taranaki kia tātou anō. E rua ngā rā o tēnei kaupapa e wakatū I ngā mahi kapahaka o Taranaki. Ahakoa he whakataitai ki konei, ki tātarakihi, kaore tērā he paku aha. Kaore tērā he paku aha. Ki konei ko te mene o ngā tamariki, ko te harikoa o ngā tamariki, ko tērā te mea nui. Kia wai ka ārātou ki te tū Māori, ahakoa he Māori mai, ahakoa Pākehā mai. Just hope that this kaupapa goes on for another 30 odd years and that it grows exponentially and that as we grow our kaupapa that we collaborate together so that we give the best for our kids. Noa reira, e te iwi, koinei ngā kōrero mo te huihuinga o ngā tātarakihi. Ko Hoana ahau. Ko Shane ahau. Mō te karere. Tino pairawa atu kōrua, e mihi ana kia kōrua I tēnā mahi e tino pairawa atu a kōrua. Kāti kia noho tonu ki te rohe o Taranaki, e mihi ana Taranaki whānui ki te upoko o te ika, ki te whakatau a te karauna, kia whenua tāpui I a rātau te whitu te kaumārua heketea I te motu kairangi ara I Watts Peninsula o tira ko Mātai Moana, tētahi atu ingoa ona. Nā, ko tā te tāpuitanga o taua whenua, he tāwharau I ngā wāhi ahurea, I ngā wāhi hitori nui, me ngā wāhi tapu pēnei ngā pā tawhito kei roto I taua whitu te kaumārua heketea e takoto ana. Ia tau, ka ko haina atu e Taranaki whānui te ruarau 50 mano tāra ki ngā whakahaeretanga ki taua whenua tāpui. Ko tā te kaunihera o te whanganui ātara koha, ko te whiturau 50 mano tāra. Hei tā te tāhuhu rangapū o Taranaki whānui a Kara Puketapu Dentist, ka nui te mihi ki ngā minita ka wanatanga nei kia Chris Pink, rāua ko tama pōtaka tai au tira hoki ki ngā ringa mahi o te papaata whai me toi tū te whenua.
Mākono hoki I tēnei tūāhuatanga, kei te rere te kaupapa, and ākua nei, pēr ka kite hoki te mahere hau, ki te whakarewa I a mātai moana. Hei kaupapa nui tēnei, mo te iwi. Ina hoki, kua roa mātou e takahi ana I tēnei huarahi. Kia rongo ai mātou I ngā reka, I ngā hua o tēnei mea te mana motu hake me te tino rangatiratanga. I kauhautia ai, e tō tātou ariki nui e kuini ngā waihono I te pō. Ka riro mā tētahi tarahiti tūao hō, taua whenua e whakahaere, he rautaki whakawhanake, ko tahi rautau te roa tāna. Ka mutu, ka whai wāhi te tūmata nui katoa ki te whakaputa whakaaro ki taua rautaki. He kuru tetenga e hāngai pūana ki te rangahau Māori me te auahatanga Māori, ko tā te kuru tetenga ngā hua a tāne te wānanga. He whakahui I ngā mātanga mātauranga, ngā tauira pito mata nui me ngā tauira whai tohu, kia ata whiriwhiri rātau I te ara whakamua mo te rangahau Māori, kia puta tonu ake he rongoā I a tātou rangahau ki ngā ainga o te wā ki roto o Aotearoa me te ao whānui. Kei a te Ōkiua McLean, te whānuitanga ake. Ko te kai a te rangatira he kōrero. He reo kari te kōrero tia, he reo kei te mate. Ko tā te rangatira kai anō, he rangahau. He kaupapa pai ki ane, āko kei he te kaupapa, ko te reo Māori, te reo kawe ngā whakaaro, he hui pai tērā. Ko ia nei te kuru te ngā rangahau Māori e ki ana ko ngā hua a tāne te wānanga. Me taku aroha ki ka kai whakamāori e mate ana ki te whakapāke ana I taku mita. Me te ahako au atu I te toru te kautau a tākuta hana au Regan o te Waipounamu, he rangahau ana I ngā mita ake o Naiwi. E anahe hoki ka whakamuri e kare he whakaaro hoki mō ka pai kei mua tonu I te aroaro, ka ora rānei taku mita I roto I te hurika o ka tau. He whakakao I etahi pūkenga o te ao mātauranga Māori ki te kauhau mo te re tōtanga me te rangi whāwhātanga o a rātau rangahau I roto I ngā tau. Ka tiro harewi e nei kaupapa whare wānanga, he tangata whare wānanga tai mai, te hunga whai rawa ka tai mai. Engari me pē hoki ai e te rawa, te hua e nei kaupapa, ki o tāua whanaunga, I o tātou huri. Kei te koa kainga, kei nā mara, kei nā hapu, e hapa e nei ngā mahi nui. I mohi o ahau te tahi wahi me tutu, kone hibi, tae rawa ki te hunga ka tahi anō I para I te ara o reo rangatira, o reo rangahau. He wiriwiri o ku aiwa I rungi taku kauhau nā te mea, ngā rangatira o te reo, kei roto I te kaupapa o ngā hua tāne te wānanga. Heoi, ko te mea nui I puta mai, ko te reo Māori. Aha koa, pohiri mai ngā hapa, pohiri mai ngā whiako, ko te reo Māori, te matapihi o tō ao. Mea whakahaere e te ipu kare a rātau ko te ranga tukutuku o te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau. Ko te uru Pounamu ia he hanga manako mo te rangahau Māori, haere ake nei. Takahia te ara. Takahia te ara mate hikoi pai, mate hikoi ka hei e tahi wā. Ekari te muntunga iho, pai ana te koke whakamua. Nō reira, karawhiua. E ke ai te kōrero mā te rangahau ka tau te māramatanga, mā te māramatanga ka puāwai, te iwi, te Ōkiua McLean, te karere. Nā, kei te para huarahi hō, te Paki Waituhi o Ama Digital Studios, I te uru o Tāmaki Makaurau, hei kawe mā rātou I te auahatanga o tā te Māori mahi matihiko Paki Waituhi ki te ao whānui. I haere atu a mārena mane ki te uru o Tāmaki ki te kōrero ki a rātou. Ko te mātauranga Māori, ngā tikanga hoki e hautū ana I tēnei waka a Ama Digital, kia whakatipu I ngā rea ngā kaikawe kōrero o Apopo. Ko te kaupapa o tēnei rā kia whakamoihoti atu ki te hapori whānui, ko wai tēnei rōpū Ama Digital, he aha noki o mātou nei mahi o te wāhine. Ko te aronga matua Ama Digital e whakaahua tia ana tō rātou iwi, tō rātou ahurea me tō rātou whenua, kia ki te anō ai rātou I roto I aua kōrero. Kia hau nei tētahi o mātou kōrero,
kia orai o tātou pūrākau, he pai tēnā, engari tētahi o ngā mea matua, kia kite wa tātou tamariki mokopuna heha te hononga o ēnā pūrākau, ēnā kōro ki tēnei ao. Mai ngā pakiwaitihi 2D me te 3D ki ngā kaupapa pānuitanga, ka waihanga tēnei taiwhanga he wāhi kia whakaputa i ngā pūrākau take ake nei mo ngā hunga aru mahi hoki. E hono ana mātou ki te ao whānui. Nā reira, a tōna wā, ka tūhono mātou ki tētahi wāhi ki kamupene ki Ireland, kia mahi ngātahi mātou, te tūmanako ka haere etahi o mātou kaimahi noko nei, ki reira, mahi au, a hara mai etahi o rātou ki konei kia mahi. He pērā anō ki te ama o te waka ko te tuku tauritetanga, pūmautanga hoki ki ngā tauira, hei ara hina, te haerenga keimua, i a rātou. Tētahi wahanga o tēnei wāhi, he wāhi whakaako. Hoina no te wahanga tuarua ko te wāhi mahi. Engari, kia ora ai te katoa, me whai mahi tūturu mātou ngā kirimana o te ao whānui. Nā reira, koira te tino wero i tēnei wā. E whakatauira tia ana a Ama Digital ko ngā pūrākau take nei kaore noa e puāwai tia ana. Engari, e para ana i te huarahi whakamua. Mārena mane, te karere. Nō reire te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga. Ko te mira tanga o te wiki, ko te kete hā kina, ko pōtaka maipi, tāna kai kaue hoa, hea kei mui a tātou i te ao hā kina. Tēnā koe te mana hau. Hei wiki tuki ana te ao hā kina, kaua ki ngā papa hā kina hoi ki ngā rūma puari whakahaere. Ko waika whakaki i te tūranga o Kahurangi Nolene Taurua. Lani Daniels toa meke ko hoki mai ki te kāinga tai tokerau ki roto i te whare nau mai, au tonu mai. Hoki mai ki te karere, nau mai ki te wahanga ha kina. Ko tahi te kōrero kei ngā ngutu o te tangata i tēnei wiki, ko te wehenga o Kahurangi Nolene Taurua, hei kaiako mo te kapa rarau hiriwa. Engari e ai ki te kōrero, hinga atu te kura, ara mai rā te kaiako hou. Kua taka te toki ki runga i te kaiako Kahurangi Nolene Taurua, ara mai rā ko te kaiako hou. Me te pātai, nō nā hea koe i tai te tono. Just yesterday. Yeah, so it's all been very short and quick. Koinei te karere hā kina, ohorere o te wiki me te pukuriri o te maria me ngā kai tākoro rarau hiriwa o mua. Ko te whakapai kei te tau patu ngā kai tākoro ki ngā taira ako o Kahurangi Taurua. This is Dame Nolene Taurua we're talking about here, one of our most successful coaches in our sport. You know, she is not old school. She is innovative, very creative. She would have been our style of coach that we would have loved. E ai ki te kaiako hou he whakamātautau kei mua i te aroaro. Change is always challenging, but they're looking forward. We're really clear about the opportunity ahead to be ready for a test series. That's performance. You don't have a choice. You must adapt and adapt quickly. Kei te kimi tonu te ao poi tarawhiti, he aha te aha. It's always a privilege to work with a national team, and it's always a privilege to, you know, work with these high performance players, but it's definitely a challenge. Tū meke te rangi meke mō Lani Daniels i te tātā whāinga ki te toa o te ao a Shields. Ko ia te toki i mau i ngā tātua taumaha e whā o te ao. Ko ngā kai wawao i tuku te whawhai ki a Shields, engari māro hitarari te tū ki mua i te ao, anei a Harata Brown. Hea koranga oroto i te hinganga ki te maruwehi o te ao. Funny thing is, I learnt more about myself. Yeah, I learnt, you know, in that fight, I learnt that I'm good enough to be there because losing sucks. Although I didn't feel like I lost, but I lost in the sense of I think I gained more from that experience that I could have, that I got out of it. Like, it was wicked. Ai anga whakamua tonu ana te titiro. Me te mōhio, he nui tonu ngā mahi kia kore e mahi tonu. But for me, it's just
going back to the basics of what got us back there, which is to keep fit, keep training every day, and living that boxer's lifestyle. At the same time, I leave the other stuff up to my coach to sort out. So for me, I'm hoping that we can get in there one last time before the year's through. Well, there's plenty of opportunities on the table in different countries, so that's probably a positive. Just onwards and upwards, I guess. We went to Olympic Park, we went to Bryce Canyon. He maruwehi tonu a Lani Daniels I te ao meke meke kua whakamana hei toa o te ao ki ngā reanga e rua. Te Māori tuatahi kia tai ki tērā taumata. You know, for me, I just wanted to own that moment. Like, I worked my butt off to get here and I'm going to make the most of it. Like, it was the first fight that I've been with my coach that I actually walked out first, because normally I'm like, no, Rebel, you go. Like, push him out in front of me to lead the way, because I get so caught up, like, I want to trip over my own feet or I might go the wrong direction, and then, like, just overthinking the what-ifs. And I felt like I owned that moment and no one could take it away from me, regardless of the outcome of the fight. Me te whakamiharo ki ngā uri take o te ao katoa. If we're not uncomfortable, we're not learning or we're not growing, so we need to keep pushing and making sure we surround ourselves by good people that are putting us in the right situations at the right time. And I feel blessed that I had such a supportive whānau to lift me up afterwards. But as well as my corner as well, like my team. Ai Marika, mai pipi wai ki te ao, ko te ao kei te kapu o ōna ringaringa. Harata Brown, te karere. Tēnā hoi. Ko te whakamarama ia mo te whakataitai roto hoi, he rehi e whakahaere hiana I runga I te kahu o te wai o ngā roto o te rohe o te aroa. Nō ngā rangi whakatānei I tūai ngā rehi whakamutunga o te whakataitai, a I reira ētahi o ngā toa o te hoi waka, e pakanga ana, I reira hoki a Elise McLeod, e mātakitaki ana I tētahi o ngā rehi ko tata rawa atu o te tau, I raro I te maru o roto hoi. Tēnei te tau rua tekau mātahi. I roto I ngā tau, he reihi iti e nei mo ngā kaihoi o te puku o te ika. Engari I roto I ngā tau tata nei, kua pahu ngā nama, kua taitai mai ngā kaihoi no ngā tōpito katoa o te waka o te ika Māui. Mai ngā kaihoi tauhau, tai atu ki ngā tino toa o te motu o te ao, tatu atu ki o mātou pake ke hoki, koina te painga o nei reihi. Tino pai, te reihi I te ata nei, aho makariri, tino ua I roto I ngā roto ki konei, nā te mea ahua shallow me ki ngā roto, ka ahua taumaha ake te waka. Well, it was hard, it was tough, it was heavy water out there, lake water, we're used to the sea water, so yeah, it was heavy, it was hard. Yeah. Tōku rautaki mo te rā nei, o te ahua whai I ngā toa, ngā tangata pēra ki a tupu, Maia, Jake, ka ahua whai a rātou, nā I tu waka ki mai ki te kāinga, ahua push. Yeah. Ko tā mātou, tō mātou hunga whakarite I tēnei wā, ko tā mātou mihi nui ki o mātou pakeke, kia pīkau tonu I tēnei kaupapa, kia whai wāhi ai ngā kaihoi te whakataitai, te reihi roto I ngā marama o te hotoke. Kiau nei, pai mo te hauora o te tinana, o te ora o te tinana o te wairua I roto I ngā marama makariri. Koina te mea nui kia whai whakatū whakataitai, ki te takere o te waka o te arawai I ngā marama o te hotoke. Kei te whakatikatika ngā mamaku ki te tukituki kia Afrika ki te tonga mo te whiringa whānui. Koinei te wā tuatahi I tūtaki ngā kapa e rua I roto I ngā whiringa whānui, kei te hikaka te paumua a Georgia Miller ki te whai wāhi atu ki te aroa kapa, hei tā rua hei the mats, kai hau tū I te kapa e takatū ana rātou.
I tēnei wā, ko ngā karea roto o te tīma, e tino hīkaka nā mātou, kua tai mātou ki ngā whiringa whaitui o tēnei whakataetai. E tuatu I tērā, he maha ngā whānau, e hara mai ana ki te tautoko I a mātou. I tēnei wā o te whakataetai, I tuatua no hoki I tērā, e kite, e rongo ana mātou, te aroha I te tautoko anō hoki. Hei te rātapu tū ai te tukinga. Ka tuki hoki te kapa ōpango ki a Āwhrika ki te tonga. I pana a Rico Ioani ki te taha, kua whai wāhi atu a Damien McKenzie, hei haika ko te kōwhiringa ohorere, ko Leroy Carter, mo tōna tākoro tuatahi, ki roto I te kapa ōpango. Kaue ware ko ngā tamatua a pōpō tuki ana I te wā o te whakamātautau ōpango, ka mātaki koe I awai. Mātaki au I awai. Ka mātaki au I ngā tākoro e ruarei pōtaka, engari, ka tautoko au I ngā Panthers, ka tautoko au I ngā Springboks. Kai waiu tērā. Kai waiu, he kai waiu Marika. Tika tau, he kai waiu tēnā. E mihi ane kia koe pōtaka, tēnā koe I tō kawe I te wahanga hākinekina I tēnei paraere nei. E tiwi, hei muri ake ngā pānui hoko, ko ngā huarere o te wā kia mautonu mai. Whakaturi a tōni ngā mena kua ki te koe he momo tangata peke. Kāti, nau mai anō ki te karere, e haere ake nei, ko ngā tohu huarere, moa pōpō. Tupuna I ata tuku mai ki a hou. Ha, ko tahi a te ki, ko tahi a te wananga. Ne pehara, you show me yours and I go na. Ko koe ki tāu, ko au ki taku I enei rā. It's just low energy up in these maramataka. He aroha, but brother Renton's a patanga. E anga mua tonu ana o ku motoka. E tupu ana te tiki I te rangi, my superpower to tiki on this money. E toki ana, te nui pū whāwha. You go e ulala ki taku mahi tautua. Kimi hira te tomina o tōngā kau. Tuku nā tō wairua, ki a tau. Me ka wara e te teihu. E tahi wai ka hata tātou tōia tātou ki raro. Me ka hara tō tātou tuku. E rangi me tuku kia pai ai tā tātou kake. Me piki akera te taumata. Kia pai ai tā tātou aha. Vai a te ora. Ka kira kei runga aha. Chur, e ma whanau maranga maira. Kia rango nā e tō kiri, te wera o te rā. Tō kumu ki te rangi, tō ihu ki te mara. Mareira ka whakawhiwhia e whenei ngā tāra. Kia whakatina nanga hihia me ngā wawata. E kore e tae e era mehe e ti o nā mā. Popoia tō mara e whiwhi ai ngā hua. Tāwhiri mātea te hoa haere o etahi o tātou ai nei rangi whakatānei. Neha, hoi anō, koena ngā kohinga kōrero a te karere mō tēnei rā. E mihi ana tūrō, Hawaiki. Hua haere he hoa tino tatamawa mai I te eipu ki te mai he. Mō te au te pōwhai a te ora. Me kai I ngā hue me ke nau anō I ora. Kia rongo I te reka a te hekanga wera nau mo pohara. Whai a te oranga. Ngā manaki tangu.